sing ratu sang begawan inggih yaning mungwing daging atur Dewi Naraci punika inggih ratu sang begawan angan palungguh iratu titiang nunang pamit mangkin daging nawegang titiang ratu wenten pebuat syarat titiang sane mangkin wantah ngelungsur mepamit sane mangkin mogi ratu nyuwe cayang banget raris titiang lungsur ke ledangan palungguh iratu mangde ledang mapi swece mapi nugre tekining padewekan titiang lintang kangen titiang ratu napi kemawinan titiang ngelungsur mepamit ring linggih iratu reh ning rumase padewekan titiang banget rumase kepariangan ratu mangna pole budal ka swarga pisarat titiang boyo wenten sios gumanti sideraris titiang metulak wali ngungsi genah swargane dakat asih sang begawan ngeluh gerayang reh sekadia sapunike daging pinunas Dewi Naraci sangkane ngasih ide begawan Gotamo nuline mangkin mapi nugre ring Dewi
naraci ya. Sang naraci rare sama margo inggih gelisin titiang ngantuk nyari tayang daging caritune ri sampun kalugre antuk Resi Gotama ne mangkin gelis memargi mekadi Dewi Naraci ya. Batara Surya Ri sesampun Dewi Naraci muali ngungsi genah suwardune jeung sagetan ring madyaning awan kacunuk linggih idune sareng Batara Surya metu kasemaran Batara ri sampun ide Batara Surya kacunduk sareng Dewi Naraci peh Dewa Ratu pada saat pandangan pertama jeung teu tertarik ide Batara Surya sareng ledang kayun menawi sang kalih diri puniki Dewi Naraci kesarengin nantuk ide Batara Surya sampun adu dahating ledang pekayunane sang kekalih punika sang Naraci mewali budal nenten jepanjang carita yang titiang ian sapunapi pidabdab sang kalih diri puniki ne mangkin kocapan mewali budal maka di Dewi Naraci ya. Natawan lami sang bali masang hidung nenten jeswe raris puniki Dewi Naraci puniki jeung saget ngemasang puniki sang bali nike sane kembasang oleh Dewi Naraci ya. Kapengaruang cerita yang inggih kaping kalih ne mangkin lanturang titiang ngantuk nyarita yang sang Naraci
warga risampun Dewi Naraci ngembasang sang Bali ian asapunapi lamennyane ne mangken metulak mewali mekadi Dewi Naraci punika kacundo kabetaro inro rikalone metulak ngwali ngungsi swarga ne mangken Dewi Naraci kecunduk sareng ide Bathara Indra teler ka Semarangan ring sang ayu risampun kepanggih mekadi ide Bathara Indra dan pebeda indike ring ide Bathara Surya mekadi ide Bathara Indra naler punika tertarik jatuh cinta sareng Dewi Naraci ya sang Naraci raris kejaman sakemaon sensor titiang puniki antuk nyari tayang ide Bathara Indra sareng Dewi Naraci kocap kejamah punika Dewi Naraci ya mobat raris mengembasang sang sugriwa risampun petemon sang kekalih diri ide Bathara Indra sareng Dewi Naraci ne mangkin mewali ide mobot raris ngemasang mekadi sang Sugriwa